agahinda dukacuza kwingirira nta kintu basubirinde bakese n'ikindi kibazo kirenze wenye kana amaze gura atatu cyakwiza ngije kuri bafise nta kinkoko usanga wera nakubwiye urangenda ngura cya kinini muri pharmacy genda vyumunsi tije jana nakwereka basi nakubwira ukebo arabazo kumbiza arabazo ndamuki kwanza basi ndabizi sinigenda gukwiriza sinagerageje basi no munsi Moja. Navuga kwagera bashishwe Tanzania. Munzu ari yiza kure. Aisha ikindi shaka. Watu zari juzi. Naraje kugira amapambara sawa. Nenda kwini. Okay baducuru. Ndakukwini. Ubwiriza umunota umwe. Ijawaje umunota warongohe cyangwa nararongo. Hey, unao ni umugore ubaye umugabo. Nicyo mbona. Nibyo mbona nawe ngiye kugirira. Wabwira bafite no, ushaka jimbe mashini. Ushaka n'abazamene zirwa zirakupita rimwe kabiri gatatu. Umunsi umunsi sumbi mashini. Hari umunota we worenza. No munota. Jandi n'umugabo. Batwara muri gitirano. Hari abatamara no gusegonda arangije. Ndabivuze kumva barambwira umugore we nagira ikinisho genda akazi ndagakora kose urumva jewe hari abagabo batamara n'isegonda 10 ariko jewe no munoja ndiyarangaze neza ko n'isegonda 50 ziba mutwemere kugira ko ufisa kare kucuma ucukubita ngira ngo amasegonda yizo ko bizanirije je nawe ubu rero birangiye sivyo ugendira abantu bagusududura akubunaze urumva Ujya yozonzanira nawe cyangwa kuko urumva kunyana ngo bakumagere n'utoto ndaba numa kwaza kunagenda woyinjira mu nzu tekinga zirimo ingaburo zo kuva ukazi naze neza hama mejeje ndagusuka kugirira nta kintu ndabasubirinde bakese ngo sige nkora nta kintu kondari kugirira nta kintu ndabasubirinde bakese ngo sige nkora nta kintu kondari umugore nararongoye cyane nararongoye Wateki njasha zirimo ingaburo nze kurabasha ko basize banakurangereza ne misegonda 5 genda singumenya kubona ngaho kurumika bayi kwenda nakwenda akuntera nisese sindi zibadamuke Rwandians gute ko cyerewe Gashareka nako ndashwana n'umugore wa umugore uri gihe n'urumva ndagusabye undangire ikintu nokora kugira umugore basinda mukwirize mu butaka muhendari urabona asi n'isegonda 5 ndabihanga urumva Niragukoza ko oyigerezaho nobaza basi kugira ndatangaye sintangaye mani ndangira umuti ne wiba ingo nyinshi abagore barasaze ubu abagore barasaze bose moje nganda kubaza ikibazo nibaza ko nawe utameze ahubwo watwakabaye waye kuri kurandangira umuti abana nje hagenda nkaraba wasi ko umugore wanje nduzo hava zigahera mu manamereye nabi no kuvyukura namvyutse gusa aba yafashe ipantaro ngende nkora uri umugabo wewe uri umugabo uzi ko byagenze kana gutera inkuru y'ibyanje ko byagenze nagiye ukazi Anako ntongiye ko no musi wagaye. Nuko nakwije ba oya kwanza basi ndabizi sinagenda gukwirije. Sinagerageje basi no musi. Inoti 3 n'ukuri. Nanagerageje basi kajya ka kabiri nkubita n'iminota 2.
Mbona buse na inere. Shuza kuvuga iminota 3 ngaho. Inere mon bebe ushaka kwera imfira mu gitanda kaye inere we nigushaka kumfira mu gitanda kabisa No tuva mu gitanda bari bakodeshe none mon bebe ntako nagerageza kabisa gukora none ushaka nanje mbere nkabajya abahungu b'imakamba fasi niyawuzi imiti we basi funguye basi ndanagukunda vrema ndanagukunda kuko sinshaka kumbura nashaka ndakubura akunda ndakunda mukana we ashira bawishure ko ngure ko nagatoye basi uje wabonye niyo miti tangawizi umva iyo miti yose tangawizi pasteke vanga n'imyembe hamwe n'imihwe nca ndafata n'umubirizi ndavanga bivanye no kuntu babigize gute babimbwiye ko umuti ukora akazi ariko sindiyo ndajya wigibone kandi babona ko no musi hiyongeye ko amasegonda 3 none iminota 3 n'amasegonda 3 z'ukuri ahanyine umva abakwiye aho mba nagerageje none basi ushaka je ntako nagerageza venda ariko ndizera ko umunsi n'umunsi uzokuryohera kandi uzokwishima sawa n'abakomeza n'iyo miti yawe bakurangiye tuzoraba ikivamo ko unyweye hakiyongera ko amasegonda 3 kugira uko uzohora unywa minsi yose hazohora hiyongera kandi amasegonda 3 unywa icyafuma basi ngwize nongeze doze ko nibazanye kamunyabi yabindangiye nikayihenze ariko nk'ibirahure bibiri acambira kimwe none niba yongera amasegonda 3 kuri 5 undi munsi nanywa doze basi nk'ibirahure bibiri umva mwato wiyongereye uzofuma handi wote ndabona ntitwohuza kanje ukazisije ndagukunda mu bebe nande nubu bye yamusimyetse katigeza ariko pe ntamwese bamurangiye umuti cyane no gushaka kwirira gusa pasteke hari umuti by'ukuri pasteke ndikaza bakora kuwa umugabo cyose nanjye ndende ndandamva nanjye misi yose makagiye aronka habibona atagihindutse tuzokwibona ni wumva rero Shona mugabo harakomeye nenda kuyatsi ujya ubu nawe nanjye stakubwiye none nanjye je nkomusigana niyo no gutaha cyare kintu niyemeje je mugore kubara agasuzuguro kiwe ngira ngende ngure bya binini reka bla funa umunsi wose ndamuriko kugira ndamwemeze nikura agasuzuguro ingone yo kwemeza umuntu yama yadukoze ubu nakubwira ikintu kimwe kubera aransuzugura rwose mugihe sindamukumva sindamukwiriza none man ibyanyabyo yatswe no kwigira avuga ngo ngaragiye aheba urugo ngaheba urugo ngo kuba ngo namukwiriza mu gitanda ndashyize bro uranandenze noneho man wewe rero nyekufise n'ikindi kibazo kirenze wenyekana amasegonda 3 tuyakwiza mbwije ukuri ngo afise nk'inkoko wandagaswira shablaze unyumvire ukuntu wabasigaye amaramaza washwa kwa usanga nakurenganya kweli jenda niyaranja basi iminota nk'ibiri ku 3 jana nanyemera kweli nkubu yasigara ndirimba muhira ku minota yanje iyi 3 yasigara ndirimba ubu nzawushika nk'umwana none wewe n'amasegonda bro ngaho gacha wifana rengura umugabo ukubita bro wewe usanga bipfi aho usanga wera nakubwiye ngira ngenda ngura cya kinini muri pharmacy je ndazuye umunsi arambona nzakubaza ko natabona amadayimoni mpaka ubwiwe yiyomo avuga ati yego sidosana kukwegera ngo ndikunda gusaba je ndagikora icyo kintu haruze kwiyumva kwica wena mama yangu nyafise ikibazo cya danje cyo kumenya 3 anje nganda umwami cyane nzoje kugutakira ikibazo kugira umfashe mu kunyumvira ijambo bro wicaye kiarenze manye kawe manye ufise nka kinkoko byazo ufise wana miti ukoresha jewe bro jenda kaze ndakwemeze bro blaze Nigo kweli yagira ikintu ay mom acumugani mu kirundi ngijumba giseka umwuga none ushaka kuvuga